Fehu I ke te tauhanga o fehu ia I press conference pe koe whataanga koe ni pe au ko lawe I peo ke whakaukau e tokolahi koe lockdown ni wike ua koe ni hange koe a kona toi whakaata I e tōsi te mo e whalaite koe hanai e ngahi lelei o kuala mauai koe hanai hane toi wasia tau te whito I e tōunga koe e mawhola ai mahaki I e taim te tau ai whumangai ka veinga kehe mahina whoke lockdown ni, mahina tōunga kunau tōru o ko kei ngā ue pe kunau mālolo I api kai kei mao pe wahe. Iai mga hi kau tā whapisnisi ne ongo e ne ue siya ka ko whai pe ai whainga. Uiai pia mo tokanga hangi koe ko kunau tōru ko si ngai whamiri. Koe mau anga mo ui me I tōkanga. Pia mo ngā tai, aia koe hae te ki I ngoue o kula whakatau he aho ni. O lava e ahoi ua hoko, te toi lava tupe, o whātau e te ki ngoe koe. Koe lockdown koe ni, koe hanai e ngai mea hoko ai. Te ange koe kau tautai, tōke an kau tautai whakomesi are ia. Koe kau tautai, koe mau anga mo ui ia. Koe hai ki mea mau koe mei tahi, whātau a te he ahon, lava e ahoi ua ka hoko mai. Koe ne osko ia e toi lava tupe ki o tautai, ki ahoi ua ka hoko mai. Koe hana ngā hiwa sia o hoko he lockdown ni koe ni. Koe ngā au kai ke tai lava e ngai mea koe ia. Tō ke he ange whaha koe he pot ngā o ngōwe. Kai ke lava e ngai tō tai ia kua ngā mai ni. Koe ngā he o ku kona. Ai I kā koe ngā koe tahi o te kei whabapau ia kua tō kunga lerei pe tō kunga maari. Ai aku lahi au pita ngā hi mea ke te tauhanga whehu ia. Pa te tau te hanga peo whehu ia, koe haa hatu onga, o ngā tokoni, ke whai ki e kakai e whanua, o kuanga whewhe, koe haa tu onga ke mawhola koe ai mahaki. O ka pau e kakai pe ia ke toi tokolahi ange, koe haa loloa o lockdown ni, e uno me he wike e wā, ke wike e tōru, pe koe mahina e taha, pe koe haa ono loloa. Pa kua kamata heni ke tau wakai tonu tau tōru, ki e ngahi mea, nā tau whaafanongo pe I ono whamatala mai me ngai whanua koe I tua pure anga. Koe ni o tau whanonga atu, o tau wa usia ia, kai ke ngata whoke aiu. O kai tukua e tau lotu me tau hofia, aina awhiwhio tamatu ko tu pauano me taile koe nina na spau. Pe ke ho eika whanua, eik PALEMIA me kautake o pure anga, Eik sea mo kau mimi pai whare area. Kau taki I ngai whunga waka kotoa pe, kau taki lotu. Mo ke tau tolu hono kotoa. Pe he ki he si ngahi whanua I tō pure anga kunau whola nima. Koe uhi pe, koe ofa mai ki Tonga. Moho tau ka inga, tau whanongoa ai ui o elisi. Si ngai whamiri o ko mai e nau whanki uta. Koe tātānaki mo ofa mai ai ka inga mo I whamiri me I tō pure anga. Pea tau lau monu I ngai ofa ko ia. I e taim ta tau, o tau whakaongongo pe, koe haa e ngahi tuunga, o ko whai ai tuku mai, o tau ngahi whakamatara a who'o mei he pure anga ke tau inasi ai. Tau whamalo whoki ko hi koe whainga maari e peheni. Koe whainga maari e eni, o tau inasi ai, he oku omi whahanga tonga te tau tōlu tō keheange ngahi whehui o tuku atu ke whai hono tari mai ka koe ni ko wakai hake o ko mea mai e PALEMIA Hu'akavameiliku pia kau mai e pimo kinau tōlu ai hoik minista ko hipe ke whainga maari e hono tari atu o e ngahi whehui ko lava mai ma ngahi kautatu whakiongongo mo whakamatara. Pea ikai ke ngata whoki ai, koe haa ai palani mo I whotutu, ke ngai aho koe nga hoko mai, pea tau mana tua pe a kinau tōru, o kinau tuu laine mua. I e whataki o ngahi whatongia whaingata a koe niu. Koe uhi pe, ko hono malu I koe a o e whonua, pea ikai ke ngata ai, ka koe ngahi whatongia ke kehe, ke whai pe hono tāke kina mo hono tokangai. Koe press conference for koe ni, pe tok mahina pe me iai, e toi iai ha
ngai whakatahanga peheni I he kahau ka koe ni ko nau mea mai ke kamata I lewa ai POLOKALAMA. Tua maf koe tokai mananga ke tau hiki mautolu I aho moa mau whapeta I ke I tānoa meri e pe o mau ki whanua tu I oseni au ke I rā koe pua ai na āwhi whio e tu I Tonga ka mai taine kuini ka mai whare ha moe ofo lau maari e lei ko ia kui he EIKI PALEMIA Tonga ka mai te kon PALEMIA mo te taki e kapineti ngā whatongia I e taim whainga nā pēni whakoroa ko iau wharau maari e hau EIKI ka maa tai whanua mo ka kai e whanua ka maa ai kau taha miti mau kau whataha e te e press release ka ni maurot peki o whio e benga I whakaiwaha o e mui au mau tui whakapapau ko rau maari e maoni ni ko ia ku tāka waha o mau pāre tua o e marui ai ki whanua na e tuko e tofia ke awhiona. Tāpukina mai e EIKI PALEMIA me ngā hifi me ake ko manaki whahoko. Tāpukina mai o mau whanua o e tuko ke mau rie kina he mau FEKAU'AKI e anga e uhinga e aho ka te whawhia maari e ki mau tolu o keresi e mau tui mo nofo ko koe o tua o ke tofia aki ko koe o mau hūwhanga. Whamanui a e me akai, me akini tatake EIKI PALEMIA ka mai te kon PALEMIA whakataha EIKI ko whahoko hei whiwhini toka I hata apuaki mo e lelei fu mau ki whonuani e taimi o tauhi mo sāsāu ni a whiona ko taimi whia maari e mā ki mautoro a whioa ko mautua ka mau no what ko kakai ka whioa e ko mautamai ka mau no what ko whanau e a whaipuno mua pasia e maurotu ko maurotu e huafa petaha aro ko sisu Christ ko mau EIKI mo what mo oi Amen. Alo bit. Tamu to mafi. Tap ki king tu bawon. Kama fale ha mo tapu ngalo tu ya fit. Luciano mo week. Ko be mo ke hufanga e fa tapu fa pe mi e tau fa da po no. Ka fa ki update ngai fa matala tal mi tau press conference ko e pong I ane afi. Ane afi fo ki hange po mo o si loi nai to tafa I he nea umai ki he e whiawhini o kutoko tolu wha a ki nau tolu ko test positivi I he COVID-19 wā. O ki ai lewa he ni hange po e whawhatanoa ua e klasta. Ko me mi ko I katoa ko ni me he kontek e tau tuke si au ke ne toka te whakaikiki. Ai me tupe mi he kau kontek I koni hangu rau na nau ngau e koni wafu. Ai au ko e wai klasta ko I vaini. Wai klasta I fasi, wai klasta I pili, ai ko whawhai kurupu ko ni tau pehe ko whamili mo e halamea pehe. Pau gai mo e klasta ko ni halano mo sopu, kau mo e ko ni positive wa Moimoi. Ai ko toko tolu wha he tainimi, o ko positive ko ni iono test wa Moimoi taha. Ko uhinga ni nai whai e koe ai ki ngau e makehe ko ni ki vaini, pia mopili ane afi ko hinga hono mau koni ai case koni I vaini pia mopili na fe mau lewa ke ki whakatangata na movement pu na fe aloaki ka nga ka fai mo sivi ke mahino ke lava o self isolate pe lava no forma wa ki na tolu ke ua to pipi pe ua to mo fele ato ai mahakin ai o ma o ko kaulele kono o to mahino mai nga positive koni na asmai pili ka ma a vaini pete asmai ko ni mo fasi mo sopu ai ko sopu hala no foki nei ai pe ai tok mai fai ta no ga CEO na self isolate pe ne ka pe ai ka first contact e na si ai pe ma mahalo e pok ai ko ne ho ka ponen puke ko ia pe mo no family na ma ko ni positive ai o fa malo ateni ki ka nga vaini ka ma ka nga pili mo ka bua
e hono e nau kātaki ngahi whakatangata koe nei whai ane awhi, ko ngā pē ke whasisi e mō meni, kai lau whai hano sivi, ko ngā pē ke mau, aki nau tolu positivi, ke lawa o tāta awhi ai mō whele, mo pipihi atu koe ni, ai maha ki he ngai whaitu pēni. Ai a koe taini mi whoksai piro tonga lockdown, e whai ngā aue pehe peki sopu mo halano, ko ngā koe ase koe ni ai whai cluster fo o koe, pe koe ku case fo o koe ni ai, ko ngā pehe na alawa osi, ke toa pue lulu, kai ata koe ni ko ngā koe taimi resupply, pe koe taimi a koe ke te ofu atau mai hate ki mea te ke sāpate, ka mafo ki ai wike kahau. O ku hange pēku mo whatongai, koe ke mea hene mi Samoa, o ne take atu e timi, ke nau ato whae nau surveillance test i wawao, ke wakai i ai tōnga o gā wawao, pai report mai rewa, pai whakatatau ki hene report i e tuangia toa wawao pe kai. Pai au mai report i he whiawhini, e whai e pe whai tūtūni kabineti pe tuangia wawao pe kai. Ka koe inga koe ke mea ai heni, koe ne take atu e timi, ki wawao koe ngā pe ke whahoko ai whatongia mahu inga koe ni. Ai koe tū ia he tai nimi FEKAU'AKI pia moe COVID tahiwa, moe ngahi ngā ue whai, te tūpeni ki he CEO e health, o pau waha mea te tānaki ai, kau ki ai pia moha whamatala FEKAU'AKI pia moe vaccination rate. Malo apito. Malo apito e PALEMIA pa ko kolipe ke hufanga ngai Tongatapu. Koe hange pe koe mea koe e PALEMIA ko tui koe ke mape whamahino i ai ngai case fo o koe ni me tau whamatala ane awhi. Moe ahoni, ai a koe me koe fo i toko ono, fo o koe vai ni, koe kau me mi pa peia ngai family tatau. Ai nei ai o positive cases. Ai au mahino au pito me heni ai e nau waofi moe tōtaha koe nei ai, pero panana o si nofu mao pe nau tō. Ai koe me ai o ku ai e tokanga ki ai o ku sai hono tata ofi. Koe ai peha isolated person a feitu, fia mau ke tata ofi kātoa mo family koe ia. Mo mana tōwhio ke tamiko ko atoa isolation order ka hataha ke nofo. O kuia e whakaamu ke nofo hono ki loki pe ona o watoe ofi ki hataha e family. Ka kia tau nofo wha family tonga ni mahino pe ea whaingataa. Ngā ufu tokola e nofo wha family. Pea koe taimpe koe o kua hataha e o isolation order ke nofo mau mahino ia e puke toi ngā ai. Hange pe ko sopu halano whaitu koe ia. Koe whaitoko walu ia me whai family pe taha. Aia ne whakamawahe i pekoe toka taha koe, pia kusi puke kātoa ai ki family. Aia koe mea tatau pe. E ai whakakaukau ke pehe ke isolate kātoa kau contact. Koe o me toko wange au tupu, o wahe wange au tupu, tolunge au tupu, ai kau contact. Aia koe mea ia o whaia peta pou ia ke taktaha no whamau, no whaitu. Ka pau e ha whainga me ka mahonga whakatotolo i pe. Ke whakatotolo i pe ke mahino pe o kumau. Pe o whawhia maari au pito e ngau ne whai sopu. E ane a whi pena e whai CV ai sopu. I wai ni e tahawhi hiwa tolo. Whai test e tahawhi hiwa tolo. Ko whai positive pe taha. Ai au ku whawhia maari au pito ia. Mahino e talango fua a wai ni ki he. Popo e community a wai ni. Ki he ngai tūtūni na o atu. E taimi tatau pe maha koe ki news pe neo whaampe ke wahewahe mo ki mautolo. O kei lele au bitu whoki huku malu i. Kau whoke tau whenga koe ni ka hoko ate huku malu i. Tato to whito ke ngai whetu koe o hotspots. Ai a koe nai kamat lere pe mo huku malu i a vai ni popili. Kau maa ngai whetu koe nuki ai funky outbreak koe ni. Pea koe tuonga koe ni he taimini e tau huku malui ko whaampe ke wahewahe mo ki mautolo e tuonga e huku malui. E au mai ke au ni, ko au eno pesete hiwa walu, o kakai koe kuna o huku first dose. Lahi au tope me kakai ane first dose, ulaki huku. Ai au koe whakamalo o pito ke ngai POLOKALAMA, ko tui mahanga pe koe mea mga minister mo ui. O mahino koe ai e kakai una whakaongo mai ke ngahi poupou e ngahi media o whai. Ai a koe pesete hiwa walu, ia ko pesete walu hiwa,
o ko si kakato na hu malui pe ko kai pe ke malunga nge ia ko hinga pe he te ke tiu e tai mi na hu fika uai pe ko tau posta ko si lava no tau hu posta to ko valua hu nge atu ai ko pe se te ta hatolu ka kai ko ton ke na hu pe hoko pe foki ai fai ai POLOKALAMA ko ni malo ko ki me pe ko am ke vai vai tai mi malo tu CEO mai phong tao ko cái bây giờ cái tol pha phụ con ni nào là cái này này mà tôi nói recover ta phụ cái cái tol bây cái positive one night recover điều pha ta để vào hàng cái tàu mèo tàu hàng mai mấy cái mũi ní tàu vi loại tàu ta cái khi cái ní mà vào cái phiếu cái tàu kamata ya son Malo, whatapatu ek PALEMIA, Hu'akavameiliku, whatapatu ke hoek minister kabineti, whatapatu ke kau CEO mo mea hini. Ya tangata te au ke whaitua ka hokat pemua ki whanau no pe kono ngā koe wā koe tau taimi mo ngai tūtō ni. Mana ka te au CEO Ministry of Health, koe whamatala kono uke toko tolu wha pe holo he tolu, koe whehu i pea pe oku kei whiunga pe ai ngahi umanga mai no avena tole isolation I he whare mahaki pe ku kei lahi whiunga pe tau accommodation power ke tau lawa whakai o toka ngā ikiai ai kau tā koto koni he coronavirus koe wā pe mua koe kau frontliners kau ngāu ko koe ke te ki recon si tānge mua ku hoko i api o ke ngoki whine motu e ua o una ngau e whakanesi he wheitu una. Ko na whoki mai ki api ka una kau he ngau e vai ni, pe una nofo nau ai tu a whare ka mau nofo mātolu I whare. Pe koe kore pe mua, te au ki ke pongponga ne hu, te ia me ngonese ua una nofo hati ai. Koe kai lawa nofo I ho nau api, whainga taa nofo I api. Koe unga pe whehu I pe, te ia haki wheitu ke ave ki nau tolu ki ai, nofo ta hai pe ai, alwai peke ngawe ko ia foke pe no foi ka ore ba ngawe fa shift pe toki fa foki mai he o se ngawe ko ia pe ko tu nga falala anga ko home quarantine mahino ko talangata ai fa mi api pe ia me kakai ko talangata fa ma fola e vai las koni ke te fa mo ki sio ke falala anga o no quarantine ko ane afi heretio mal fitu ponenima Whela fuaki na e pekia me wahenga vai ni, pea koe tokoni a whitaha kia koe kau polisi kolo, he nai hau ia he telefoni he retio. Ko nau tolu na nau whai ono tokonia, pea koe tau kapa ai totaha koe niku wo espekia, o whaingata ia ene mana wa hange u no, koe ngahi ere me nitia, o e vailasi ko ni ko taha ko no e manawa ke kai kawa nge mua ke ha verification e fituna pe felala ve ai no ne manawa mo me ko no hoko he ko coronavirus o detect me ko ngala vai ni malo bito yo la ke pe wa ba pe ke esko no ke ta no ke pe kia la ke pe kai ko ha felave ana me KOVITI ko si imagino penda mausive mato kai ko COVID ko malolo fana tu la pe ko me ki he lahi ko ia ngahi mo nga ko tu ta mini fe unga pe ka usai bit foi fe hui ke ne hanga o fongi to kanga e fonua e ko ne tu ta mini ia o kulava pe ke nofo pe api ai to ta puke ko me ai o PALEMIA kai tipenia he mateuteu ai ki family ko ia mateuteu mo ki community ko ia yo te no hanga stigmatize kana popo he ko no oni o was mahino ia o fie mariang e fangi taro fite ke fangi family po ke ka to no fie mariang na to no foi api o hanga ko vai ni o ka ia he kololele ya ku e lava pe ke no fa ta ia yo na api o puke kai to kanga ia pe he mau health center ai vai ni ko ka me fa ngata ai
Pe ko ai pe lava pe ke fai nga fei tu pe tonga ke lava pe to nga yo na no pe na to luai maluai kai matu e tau hiat na to ko me ko ke fa tonga ko mau nga fa ta manimo ko ke na to ko home isolation o ku to ko ni he ni mo ya no fa fanga ki na to tiliva mau pe na me to poni pa mau hanga matolo to nga e na ta fa fa fai to pe ko ta puke e lava pe ke te atmo na monitor o tu ko self monitor ka pa ku e to ko ni kana tolo ke na check na oxygen level fangi me pe pe to ki telefoni pe ke ka to ta mo ne si pe ko ma unga hitimi ko i fale ma ki mo sanga ai fangi small teams ko te pe ke o fa nge ko puke ka to man tu ko ka me ya ko fo ke puke ka ne si me ko to ta o sa be fangi timi tak tolo ke nau o holo ngahi high risk things we ngahi ka tem ko ala ka etim ko ya ka feitu o ko hangange ka nau ka pihia ha mea o toni ngahi ki foi timi ko ya ngahi high risk ai ka pau pa na ma ki malo lo ka fetong ki timi ke nau o ka ke fe mau ke o sange ko puke ka to fu timi e po ngai mo ai ka fangi me ka o lava pe fai ke nga ke neongo ho mai KOVITI ka ke lava pe fai ngai ngau e ke he po ngau ma ko ditali peso an kita dah ada feel ai ko ka puke fo to ai ko tol fa ga to tai min ai ko tau press conference fa Moimoi na to ko ta fa ai dah hiba ai ko to wano ta ko wano ai ko recover foi recover ta e to valo isapu val fo i sopu pe to ai foi ono fo i vaini ta fa ai pene te me ki anga ta me ki foi grupo pili ne be i pili ma tu ko fangi family ko ya ai ne te poka na fangi me mi pa foi family ko fangi family pe ko e ko me ko pili ko grasta ko se be te ta to ko fit ko fasi wa to nim e me fang foi grasta pe grupo tatau e mo sopo io ene la che so palani wa mo ke fe fangi tamai ki pe ma tu pe io o ia pe fangi kaureka mo ka kailala oye ia pe ka o me ko ngai ma to pe me na fangi fanau e be ki to ka to ai ko fa na ko ta ta la lo ko ki na hu si mai no pe ko ne pu ko pe ta ai ko ta po vex e pu ke ko nga ko ge no malu e ta ko malu fa na tu la pe ai ko ne pu ko pe ta ai me pu ke family pu ke ka to ai pe io forse ai ko i miei ko ni ko casca ne pu ke fo da pe ko sopu ko ha ko do pe me wafu ha ko do pe me wafu ko konte ki uraki nei me wafu ai pa ko ne asmai pe ko ni ko pu ke o pu ke ko to ai pe ko ne free family no pe family malo pito ke hua tai be ko wakai pe aku ia fa matala ko ni ai CEO ki he home isolation o ku te wakai atu ki ta ia ki he tupu tokolahi anga he keisi ko hipe ko anga ko ni tau no fo ho tau ngai api tongani ko home isolation o ku ki ha me pe he ia tongani ko ku uhinga ka pau ko toko taha o ku puke o kai ke wila pe fe anga a hono toka nga ye ki family ko ia ka te taui ku ki ai ke utafaki ko ia to kaka to lahian ka ko kai pe aku pe kai ka ha me ia ke ave ki foi to ta ko he oku fafanga pe e na to na toka nga monita e o hinga pe ko wakai to aku ia i tau home isolation e ku pe ma ko to toenga he uku tau whewha uhi wa ofi pe ki tau tolo i he family. Pe koe kia hato e option mei he i api pe. Ko inga se ane ki he home isolation e kau primary contact, pe koe family ko e Tongatapu ke. Pe koe kau puke.
ai ka puke. Ka pau e sivi a uia ko puke. Ka nofo pe o isolate o mau api. He kai ke tae maa uia he toi ngā mau api. Kai moni api te kono moni o nei koe hanga pe koe ngahi teita koe ni. Koe ne puke pe hata haia. Tāru whitu ke Omicron. Ko ospau pe ke puke toi ngā. Ka te neongo no to o nai koe o si infected toi ngā. Koe mea koe mawe pe hea Omicron. Aia koe, sio koe katoe o api koe ni, o sto oe fo i Tongatapu ke. Nai to oe hai ahe tolu ahe whākuos. Wos ma wahe nau tolu. Koe toe ngai whamili unau toi puke pe nau tolu. Aia koe fo i uhinga e uhinga a kuia, hei kai peke tau lawa da to ta ofi. Ene ma fola koe ke ki toe ngai ki whamili. Ka koe mea o kofia maari ange, he taimi koe ki whamili. O sangi e nau nofo whakataha pe nau tolu ko hinga he puke pe ki whanau uia. Hano awe ona nege he te nau toi puke pe nau tolu o sangi o kei sayang e nau nofo pe e. Kata EIKI a mo fine EIKI mo ne ki whanau na nofo ata. E te nau iku puke pe nau tolu. So about the Omicron, O ki whakangongo pe ki ai pesi ko te pe mahalo ko poni ko abiga seria ko te poni kai te mau maha report. I'm going to follow it. Flapping out. Ikai o sia uia ko whakangongo pe ka nau tolu ko nau tolu pe tuai e nau mai. Na nau tala mai pe na tona sia uia he mau he monite. O si mau ia e asleria e sample. Mahalo pe nau ki take time pe nau process. Ko ki wheu pene ki he CEO, ki a Dr. Siale, koe mo PALEMIA pe, koe uwheitu ufo koe ni, ko sopu, fasi, halano, e whai pe ngaue ke u eria koe ni, ta tau mo ngaue koe ne whakahoko ki vai ni pe mopili, I he aneawi. Koe ahon whokia mo pong lockdown. Ta tau pe mo mea koe nei whai koe ki vai ni mo pili. He nei aho whokia nei whakangofua. Ai koe whingawa koe mo e pongai mo ui. Ki nau whai e na utesi koe nei whai koe ki vai ni mo pili koe he atu si te whai ahon mo pong. Nā lawa o si ai. Kai ata e whalai te ki shopping koe kakai. Peo? Malo e mau whainga maari e. Ko tui au tau whanongoa pe ahoni e toi kaka koe whika ki olunga. Pe au tau toi amanaki atu pe ki whika e toi maalunga ange. Ko e whotu whakaukau pe ia. Na a lawa ke tau lockdown whakakoloa. Ko tui kai pe tu koe talangata ai hau tau kainga. Pa tau sio atu koe ke tau ilo pe koe toko whiha ia ki nau tolu. O e contact koe ni o nau ke I hoko pe nau toko e keri ahol. Mahalo koe whaunga malu taha pe ia ke tau lockdown whakakoloa. Kai whakaivia e kau polis whakakolo, kau soti amu e kau polisi ke nau whakahoko e ngahi ngau e koe ni. Nā malawa ke malu ange ai anga koe e tau nofo malo. Ia, hanga pe koe mea PALEMIA, ko tui mahalo tau we are in lockdown. Ko tui te mini was lockdown I whanua ai, ke wike ua. Aia koe tai extra lockdown koe ni he whaikai mea kea hanga koe ko vai ni. Te mau assess tomorrow. Aia koe assess koe ni he nei ngā ue ki whai mea ki vai ni. Ka koe koe uhinga ia aia koe uhinga whaka vai ni ai koe ke taimi koe nai tukuange ai. Pe sivi. E la pe whai mea ta tau ia I shop without any extra lockdown. Koe ngā ue anga maheni pe public health. Kaha ki whai region o whemau ke tokanga. Koe anga pe ke check pe. Koe PALEMIA ke te tonso. Tio, hei koe mea lawi koe CEO. Nai uhinga pe no ai ono pili pia mo vai ni he aho nei whakangofua. Ke toi impose pe ha lockdown ia. Ka koe tu whuke tai ni miklo tonga lockdown ia. Ki sopu e mo me lawa ngā wei a whai tai nimi. Ko ngā nā lawa oske Friday. Mo pe whuke taha. Pau te tau lockdown ta toha kolo I wanoa. Ka pau koe timi a si a reko whai timpe ia e ono. They can only do ai kolo e ono. So wai pe mo resource constraint me ta fa ko ya ka ko hange ko la sia de ulo tonga lockdown pe tai nim
nau whenga lewa he tainimi ke lawa I pe ia I foi pirio te koni ahoni mua pong. Palo. CEO koe haha whahinga tō ni ngā ue o ku ke whakaukau o ku totonu ke fusia. Ke tokoni ke whakasisi I kone mawhola e maha ki. Te whatata aki pēni se home isolation. Mahino ia wen I hau ke talangata ai anai ke pena I whahanga ue ka nau tolu he nau tala mau I tūtu uni. Haha whahinga tūtu uni u ke whemau ke whanonga mai ka kai e whanua. O ke whemau ke fusi au, ke whakasisi a mawhola koni koe ai maha ki. Koe hangi koe whika koni ko o mou omi aho ni mo lave na toki osi. E tau manaka ta tole kaka whika. Ka kuia e ngahi tuturi ngā uia e whemau ia ke fusi au ia ke tokoni ki ono whakasisi e mawhola e tau ai vailasi. Ia, ono mo dio nei au, koe talango fua, o tui mahalo koe, o ton pe ke tokanga I pe kakai ia, ke treat ai toko taha ko tō pe, koe potential care ia. He taimi ko tō pe. Koe, o mahino pe tō pe, koe tu whaketa mini ko se tau tūtuni whalao tau tū. Kaha taha tene preach, pe tene mau e whai ngā whalao I ki ai. Ka koutu I maha koe whai mea maho inga taha ia, ke tokanga I toko taha ko toa pe ia, ke ne whenga ia ke malu ia mono whamili. E koe ne malu I pe he toko taha ia mono whamili, koe ne hao pe, koe toko lahe anga kai unau whai whai, ngā au e koe ia. Koe malu ai whanua. He koe tau whanonga tau tolu ia, koe mimi koe tai tokanga, ai mo e to'o maa. Ai whanki Tongatapu I. Ka koe mea koe aia, koe tui o koe mea aia, te tau lawa point ke whai mea e taha, ten lawa solo o kātoa. O tonu ke ala kātoa pe kakai o teu ki ai. I taimi ta tau, o tonu pe ke ai mo e teu ia, ke taimi e te lahianga ni mawhola. E ka pā te tau sio ke historia o COVID-19 ai bāpani. Ne o ngoi whainga ke ngai whanua. E au pe ke tuunga, kuna wako ke nau nofo mo COVID-19. Hange pe koe whamea te minsta moui. We learn to live with COVID-19. Aia koe tau ngai tau te mini te tau whainga pe, koe tau whainga whain ke tuai. Ke tuai e ne mawhola. Ka e lawa e tau booster. Nga pe whaimea lahi au tau whainga ki ai. Pe whawhiawhia ia, koe ka mea ke tau whiawhia ai e maalunga ai mea ai KOVITI. Ka koe uhinga koe tau ngoi tau ki maluang koe ne hao. O tau nofo atu, mo huhu malu I maalunga. Ka he taim ta tau, o ton pe ke ai e tokanga ia, kua pau pe ke hao I KOVITI. E ai pe taim e hao. Kau tau mateu ki ai ngono ngai whaunga. Ke ua hao I KOVITI, au tau loko ai pe tau tolu ia, o ke tau lawa o nofo. Whai tau ngā ue, whai tau shopping. Ai koe whai maha koe tukunga whakakaukai tau ton ke toi tokanga pe kai kakai ke nau mateu ki ai. Hanga koe tala noa nai ke he lawa ke nofo pe ai maha ki ai aki. Mono whaamiri. Oi koe mea ia o ku fo o. Pe he katoa mamani e te mini. Ko mamani e unau la pena toa tau ki e nau COVID-19. Pe nau recover pena tolo sai. Nau foka. Ai koe whangi mea pe he au ton ke tau mateu ta tolo ki ai. He kuo hake mai KOVITI ki tongani. Ka koe tui mahalo koe tolongang e tau hao koe sai taha ia. E tau whai pe tokanga koe ia. Te uki huatu pe mua e whamore e ki PALEMIA. Ko ku wakai atu pe aku ia ku tau siofi whoke o tau kakai he tai mini I he vailasi. Ka ko wakai aku ia ta whaako whelawe I bea mo e hui tu a koho tau whanua. Kaungo ue bea mo e koutou tai. Ko whaliki ia talu e tau tuku au mai. Ka uku alu e tangata a tau tai ki tahi I he ahoni. O ku mau mai e ne ketch ki a pompong mo e ahoni. Mau ai ne mo ui. Ko kuhinga pe ako e tau loka pe he ni u whewhe lewa ta whako ia neongo o ku iai e tahamano o ku wahe I ki whakawahenga. Ka koe kakai ko e ni o ku lau whawhalala mai peka ki a ki mō tolo. Mahino e kau ngai whapure a ngā ia. Ka koe wakai atu hange koe tau emergency fund
pe fe manga to kon ni mei muri he ko osi fai pe foke sa vea ko ni tohi kakai osi kakato pe e fika ia o to lahi ko ni ai kakai pe heni o tau fonua pe ko ha palani ene tu he taimini Kole ke formal malo at be fatap ko fagi he tantek palemia. Ko tau fatap tapoi fo ko fata be ka auto tai. Mahino pe ka ke fata ka auto tai komersiale. Ka ko auto tai ko una auto tai be ke mau mai ki me to ko ne family a hon mo pong. Ai fata ki na auto bang mo e ka ngo e. Ai mahino pe ko sia ka to nga hi business ka wai mo na auto. Ai faka komersiale. Kako tu he tai ko tu ko ki he fa komersiale ko o kai pe mo skimia mo fonga ko aki ko foto mai minister banga ten tok fa kai ki pe ai kako ko la hanga ton pe ke ka to tai ai ko fa fala la family me na to tai wa ta be ke na wa ke ho ka de na to tai ke mau me to kon ko family kako me yo fio te tali o fe i kai ko guhinga ku ia ke fa pa nga ko guhinga ku ia e ta fa ikai io hange ko na ma anga mo ui foki ia pa ko guhinga ku ia ko kita hi ma o fa ta wat hang be ko ka fa marketi ko pe te tau siofi tau to KOVITI mo ne apito pe kai ta fia to tau ni io tau tol ko i he ikai ha fa hinga to ko ni fa pa anga ke ki la tol i he ta fa ki ko ia ko minister pa ko ni ai ko be ko na me ke ton palemia ata ai ko foi mu ke wa ko ni pa ke tau ka se fai tau sacrifice tau ngai fe maula e kai ke ko winga lockdown ni ko ke no mo lo me ko o ge fangi fe ma o kai ke ma o ge ngai monuia i kai ke ma ko winga lockdown ni o ku ke ko nga pe wai tau mua ai pot nga mo ui o kai ke tatau pe ni mo fa inga time ya pa na tatau he kai te fa lockdown ni ka ko nei fra tonga i pe ke pule anga ai ai ha fa inga ta ia ta be fa se nit ai na italia e pule anga ai tokon fa luku fua ko ave panga te au o credit ki account ni uhila ai ta ko to pe ai ko panga te au ko ni credit ia e mo wa ko mai ki he uhila o to ta ko business fo ki ai make ka ko to ta ko to pe wa ne account uhila e ave ki ani credit panga te au ko hinga pe ni ko fi ma fa va ke fa to ko ni ka ngata pe ta le ne ta pa PALEMIA mai ko ni me he puna ko ne mo ngafi ta ni ma Januari ka ko fonga va ta pe e la va wa toi ko no kumio na ya pe nga ka ni mo wala me pe ki a toi pa ngai te au e time lockdown ni o ki fa ngata ka ko fonga va ta pe o sia u ka ni e u hila e to ka na to ko ni pe ave han ton pe se ni ti ave operated ki ai wa uni manoa le u hila na ta to ne ni manoa ke ta kai hoko ka ko hinga pe te au ka toa pe ka kina tolu pa ko fa mu ma lo apa to tanak mai mi sta pa nga ko be pe se te hiwango full topu ko nga household ko tonga ni o wa na uhil apa wa ta wa ha me o ko o tokanga ki ai pe une pe ma ma ai nga ko ni hange pe ko nga hi tu fa ko ki mu a ki he nga business mo tu fa ke nga family na e wesia o ge pe ai fonga ke tangi ai pe te ke o mai ai ha o launga o pa o ke pe ton ke ka o kana kai ke ka o ai ko mai pe ki to fa ho ko mai o hinga pe o mai lewa ke ton PALEMIA ke fai hasio ki ai ka ko tu hinga pe hange pe na ke me ke lusen mau mai noi o ku ai wesia e ngai tafa ke pa ko fonga pa ve ta pen e lava ala to ai ha to koni o ma wa ki to kon fa pa ko ya kon o ato ha ton ke account fa ngata bi to ke mo la ma to ave pe ke ha o sign ke ave o pa ngai te au pe ko no ku mi ha o pe account e ta de fito ka ne fe ma fa va ve
Ako ki to pe he tai nimi. Na tali he pulenga ai ko si whainga o ke mista panga he tai nimi. La lava o ko mo akau ni uhila. Palo. O toki lawe i hake au ko se misi he tawhaaki e minista tau tai. Na pe koa e koe se misi o kona e tahi e ke toi whātou tai e taimi. Sai buka matu ka tau whehui taki ua pepa alu. Ko mo taki waini e, koe whakausi, o sen pa alu ke he ka, alu ke teis ke kam aine taha. Iyo, teis. Pito ik palemia pa ko kolpeke ufanga ngai whakatapu kai whai ato haki i whehui. Ki mua pia whehui koe kole penia na lava ko taim kou tuku mai ai information e kau case for all. Na lava peke o mai pe ai tau o kui ai ni ihi koni puke. Mau inga peke wha ilo ki ai mo tau whakafuafua peka kai whanua. Ki he natula koni o Omicron ka pau e whapapau i mai pe koe Omicron neni oku tau mau. Koe whehui pea e CEO koni e pungai moui. I anga koe ho mou wheohi ho mou ilo ki he natula o vailas koe ni ka pau koe Omicron. Koe haha mou whakafuafua he taimi ka puke ai hataha te eki huhu pe kuhuhu pe tuataha pe au ke hano maha tauhi pe koe oku kia te au i hanga ko whanongo i ngai whilafoak mo ngahi tala noa i ngahi reti o ku mahu inga ia ke mahino au pito ki he kakai ai tu kunga to tonu koe ni o e mahaki koe ni he kuange ko ke i to o maa pe mahalo koe te ki tau sio ki mahino hamate pe koe i he maha koe ni koe haha o hao whakafuafua i anga o tu koe ia sai koe whanau koe mui koe ngahi lipoti me fisi koe ni tau whatatau pia fisi kofi mai i he mahaki koe ni KOVITI koe sisi taha mate ai koe mai na ono so ai mai ange ka taki i he mahino taha pe koe ha ka tak pe koe ko hawhenga ne ke whakairifia ai ke kakai ka ku mahu o sayange ke ange ai tūkunga to tonu koe e maha koe ni hane tō ki hani ihi te kai ke huhu pe to e tānaki at ki ai ka pau ua maha tauhi koe hanai ai tūunga whakatū tāmang taha e ala u ki ai ni ihi koe ni Malapi teis. E ko te au moone au pito whehui koe ni o moone au pito ia he o lapa mole ai mo ui koe ka te koe ka te whehui ia ai e ala neongo e ne ha molofia e whanau ka mole ai pe mo ui a ki pepe o ku hoko o pe ia mo i kakai o kuia hanau mahi tau o lawa pito peke mole ai mo ui neongo whokono koe Omicron whok neongo tau ke ta whapapau i o kuia i peki malui o kai malui ai huhu malui o ku te sayang e posta ka he taim tatau koe PALEMIA e Omicron ia ka he taim koe whampapau i ai o koe ne tom maa ka koe futokolahi koe ka kai te neala uesia aia koe keheia me Delta koe Delta hoke o ku kilahiang e ne uesia ka uksisi i tuayang e ne mafola koe Omicron e mafola waweangi o tokolahi angi aia koe ne toi tokolahi pe koe kakai ia neong e tō maa ki kakai kuhu malui kai tokolahi angi kakai koe o at risk aia koe hoi uhinga ia ko PALEMIA Omicron aia ku ka koe o tau whaampe kei mahu ingange pe ke kakai ai whakaehi mo nofo mao mo tauhi ai wā mama o tui e maas whano ko inga ke oua pe whaiwhange ku tau pe ke tau to'o maa o moni au pito tau to'o pe o ku whamato atoi ngahi ngā ue whakafo itui ke whamili mo e kolo ke oua pe whaiwhange ko mafola ai COVID tahi wā e ngahe tau pe ka pao asange ku mate haki toko fiha i tongani ka pao hoka tia ka to whamili wā ko tia ku whamamahi neongo he ne tō whakawhika e ngari si
ka koe ne hoko koe ka foi family e fu e si alahi au pipe ki family koe ai ko tu mahalo koe o me e to noi ke tau tokanga whakalukufua koe tau malu ia ki foi taha ko do pe tonga ni ke nau ha ai o mau inga o pito FEKAU'AKI mo se popo aki ko me ko pe ko o sai o tu ko wepe falala ki tonga ni he sai ko e tau vaccination coverage ta to fitu ke Hu'akavameiliku ko ne hi ba valu pe he pe se tia o mai nga te au ia o popo e kakai o tu mahalo ke ka pate tau wa historia tau foki mai o fatotolo ke mafola e maha ki tonga ko tu ma ko fanki me EIKI e lava pe ko ki tai tokanga ka ko me ke popo ko mo fie talango fua ma ui he tonga ai au ku ai whaka amu ke o ngata pe talango fua kai tokanga o bite kakai ko tabe ko te siot ka toka nga fononga ki fehala toko ni ki ai ke tui ho mas pe fenga ke tau he wa mamao ko tau fe toko ni aki he ko tabi ko pe se te hiva valo pe he ai umahino ka toa tonga ni o fie tokoni which is good. Ko taim ko tau whanonga tai ngai whanua i muri, o whetakai halo ke pehu malu ia pe se te ono noa. Pe se te ko ngai whanua hau ia me mei vai ua pe hu, vai ua tai hu. Tongani pe se te hiva valu. Ko tuai pe to ngai valu hiva ia ke au hiva valu. Ko ngai ko ki tuai e nau hau, ka te tau au pe ki ai. Ai ko tu au ko tu pe te tau lava le pe tau tolu pe isa. Malu i tau. Wo ke hiki lima ka tu ka hangi ka tau tu. Ko ia ku e ke fe ho pa hiki ma bo ni ma. E ko anga bes. Ko ki fe ba ai ka pore ta wa pe se hi ka valu. E hange ki e whakawāwa ki whangawhua me whea roa ki horoma mea. Hormone nei mantu e kei mafola pe KOVITI. Nga ka Omicron foke e kei mafola pe hea o efika. Kai tō ma au pito. Kai kei ai bifo ki pese te ua ai o tai hu. Ai ko nau tole te nau ki PALEMIA. Ai ko whatongi ai fo hiwa walu ke nau malu i ki kau tama koe. Ai au kei whi mau peke tau tokanga pe ma tau tō. Koe ki whehu i pe, koe toko taha hiwa positive cases koe ni fo'o. Peo ko osi huhu malu i kakato nau tolu, the ones aged 12 ki olunga. Pau ku yaha nau symptoms? Ma au pito. Koe konga lahi ki nau tolu, koe information ko mau o suhu malu pe nau tolu. Pea ko se aipe me ki kulupo ai o ku os booster, koe ngā kua nau mak tau. Koe so far ia ku toma maa pe, toma maa. Mahalo pito koe ki whewi koe nia ke ko le tu pe fa mo mara ke PALEMIA ma te wala te pe ke tolu he tai mini taha pe ke lava Oscar to pe pa o te foki mai e kau ko whewi e ua waki ki mo ki kainga pe me funga fonua ko whanonga mai me funga fonua ko lockdown whika waki pa ko lockdown whika ua au hakato e koloa e ufare koloa ka koe ki kau business e tolu mau talo e lockdown whika ua me nau nofo pe ono mato me nau koloa kono kore mai pa wa fonga ke fenga ina ki koloa ki ewa ke fafona ke ufare koloa kana tori ewa te no lava pe na to quarantine isolate mo mea katoa ua ko ki ai ko e me ewa pe nahe kakai o ku tā mai ki au o tala mai wai fahinga i ewa ai kakai o nofu ewa ne na heka na to ki waka ko ai potunga mo ui e wakapuna koe potunga mo ui poko hai criteria ai foki ai lava taha foki ki ewa he koe kakai koe ni ne na uilo pene ke na ngau he potunga mo ui poko na osiau ki ewa koe ki whewi e whikatolu ke minister koe ai paanga nau ki whewi ke tawhaki koe assistance koe ke u businessi i he time lockdown ni ko uilo pe ku wai pe o business o ke nau mau na to monu ia ke ava he tu site me falaite poku ne ai tala mai pe me mai e ki minister e a ki report ia honi pa kone ne me mai pe PALEMIA fai pe report ia honi pa te fai fa si pe ke CEO ke foi ke si waki ko ke si fitu os lava ne wiketa ke lava ke report na kau e ki fai report ko ni ha me ke
whakanonga ki e kakai e whanua na whanonga mai ke keisi waki ma keisi vitu. Malo pito. Se ko ki kamata te foi whewha osi, whai ngofua. Koe keisi ula ke fitu o si sai pe nau tolu, ai ko nau tolu whoki ana e whamawahe ia. Matu ko se ai tahai ai ko se rikawa ia. Ai aku nau aho fitu eni, koe guideline koe kia nau tolu, koe ospe aho hongo fulu ia nau kaupau, me aho koe na nau puke ai. Ose ai nau puke, kai ke toi mofi pe te, matu whana kai nau mofi nau tolu. Tau pepe ke ose ai nau kifofonu mane. Ose atanga nau tolu ke nau foki ki api. Ai aku koe mau hao matoki i tau hipe ke nau nofo at pe, koe ne ospe nau aha hongo fulu nau atanga nau tolu. Ai aku hange koe lamena ai aku whawhia maari ai. Ai kai hoko ate ki fo i kulupu hono ko. Koe ospe nau fo i aha hongo fulu nau atanga. Ai aku e vave pe o koe ko hao mea ki. Koe ki whihui koe ki e ua ke ave ke kau whaifononga aki. O koe whake ki process pe ki ai. E koe mantuwha ko e ua ia mo hapai he taimini o kuna o COVID-free. Ai e pau ke ai ki whai process ke Moimoi. Ai koe kau pasese ko toa alu ke hongo motu koe ni pau ke sivi COVID. Sivi COVID ke negativi. Pea o pau pe ke mahino koe mea mahu inga o pito whae whanonga. Pea pau ke sivia e mautimi, o koe ke hana o connection me u hotspots. Kata u hotspots koe ni, sivi whauli ke nau historia me nau connection. He koe pe maulisi e kau context, ke mahino koe ke nau kau ai. Koe me koe kau kakai koe kua whakangofua u nau o pe o nofo, i fo i area pau. Hangi koe ni ka poka tahu alu ke ngai TCC. Koe ngai mea mahu inga alu ngai alpo nofo ai, pe nofo mao ai, ka mau monitor e mau tolu i hapai mo eua. Eko me mei pehe. Eka paha taha alu ke eua te mahu mato monitor ai tamu. Ka hekula peo CV, koe se pe mea CV eua ke mau check. Ke mahino koe ne fo i ahe taha i eua. O koe ke mixi a maha taha. Mandu, heku hange peha nau quarantine i eua. Kau mau monitor pe ke make sure pe. Neongo koe ke ha chance ya ke. Kau mau monitor pe ke make sure. O koe ke ha taha i arat mei tongani. O ave ai KOVITI ki eua pe ko hapai. Koe ki me koe. Koe me ke utasa ke anke tipi e maki. Ki tāna ke pēo ki he mea koe asiare. Koe ka koe hao koe me eua o kata pe. Tatau pe mha pai koe hinga na eswa ataia. Eka puna pe hawaka puna mea ko ngari hao maha tapa hape. Ka ke toi whema i process ya koe ke. Koe uta o nau pe hao mea hene pilkatia. Ka e kole la te ke alhe ko ilu pe ulahe whangi whema o ki eo. Na e toki whoki mai la te na e alue ave uta ke hepe. Ka e kole ke alo o ave ngahi uta whema o vivili koe e wakawai mai mea koe. Me ngahi kolo mao. Hatbe whakatapu ka hatbe motuani. Koe tokoni koe ke ngahi businessi ko uhipe koe loka. O ku wesi ai ka koe ane awhi mai ahoni o ku vilo atu pe ai potunga oe o ke ngahi businessi. O tufahanga tonu atu pe ai tokoni. Koe ngahi fie mao ke he koe whanua ko tui o ku koe taiminiu ka mata ke ho ata mai ki he pureanga. Ai lahi oe mau pe mo wesia ko ke whanua ngahi mea whakabusinessi ko ngahi koloa whakatau taha mo ngahi koloa hange koe u aptak mamata mo ngahi whare lotu mo ngahi mea pehe. Ka oku pea mo ngahi wesia whakasosiale. Ai aku koe ngahi tokoni e kua tali, hange koe mea e PALEMIA. Ka koe hange koe taiminiu te ke tali pureanga. Ka koe anga e whakafuafua ki he lahi mau koe koe pea mi paa mo ngā whi. Oku e mimi auria owa hewa ngā miliona. Pea me iai, oku uhinga le vai o mau ngahi taimini ki he loloto pea mo e lahi e ngā ue ke whai ke whanua. Ka koe mea mahuinga e ahoni, koe maure whanua e tau moile lei pea me KOVITI, pea ku ave kotoa e toka ngahi taimini hange koe whamama whawhai e PALEMIA, pea me tale ki ta moui. Koe ngahi mea ke he, ke tukuanga mo ke hoko te ngau e pureanga ki ai, mara. Koe tānaka te hange koe tokoni koe na e whai ki aluhanga tonu ke wawe koe mea na whiria e uhila ko ne whai ngofua, pea koe toko lahi tahi whanua ku nau totongu uhila. Kai ke ngata pehe tokoni, ka mahino peo ke ai peo me ngahi kakai o koe ke nau connect ki he uhila.
Paka ke ngata I lo tonga ni mai na pe pure anga o kia ngai family o ki te whainga tā I ang ai mau e nau kolofa ka aho. Iene pe he ko tari he pure anga pe ko si ia o take atu ki he kau whafofonga wharea lea o Tongatapu mo wawau ko I ko na tapuni ai takpanga ua mano. Ke tokoni ki kau whafofonga ke nau whenga ke nau wau atu ki whangi family nau ilonge nau tō ai wahenga mo kolo ai au taha mano wawau kai ua mano ai ka whafonga kotoa e hongo furu o Tongatapu. Maro. Mea Mr. Panga, ko hinga pia ke ni supplement pe ko toni ai whenga kon ke au ai toko ni ko ni ngā ki ko ni account uhila. Pa ko uhinga ko ua mano he ku mau whafofua e ata baba uia e weekend ko ni. Ko ni mau mai pe ko CV ko ni ai Mr. Moimoi ane take atu pai whare whai tutu ni ki ai ka mahino ko Tongatapu ni te tau lele tau tau he fui ahata wha wike ua ai mahino lewa e tō lahe ange kakai pai tō lahe ange ai whie mau ai tau whie mau ke wha toko ni e ngai whamiri ko ni pa wai lewa e whatongi ai e kau whafonga wharea rea ke na wau tonu pa paure ke na ripoti mai he senit ko ni tau pepa ngai ua mano ko nai mea ke Mr. Panga kai umai tahamano ko ni wawau. Maro. Tonga, pa Luciane. O kei au kolo mai e taimine ngahi tokoni lahi bea mei muri. O ta tau pe ngahi tokoni koloa bea moe. Bea kataki pe Minister Paanga ka pau te lava o ki lave mai ko hae ngahi tokoni whapaanga ko lava tala ofa mai he ngahi kaukaha pa peheki he ngahi pure anga. Kana e whakate whito ai tokonia ko ia I he mo unga whibea mo tsunami. Ki taimi nou bego toi whaifunga mai bea mo KOVITI. Pea toi ki vewe lange whaingata ia ko ne KOVITI he ku hai tau tolua ki o te tau toi lava ngāu. Koe mea koe mo unga whine tau o si bepa o tau kamata ngāu. Koe tau kamata futeha ke pe hai tau tole KOVITI o tau. Koe whehui lewa ia koe hau koe ngai toko nina e whakate whito mai ke he mo ungafi. Kau hu mai koe KOVITI. O ku malawa he e pure anga o whaiha whahinga mea ke whakaunga I e ofa koe ni koe whakapaanga pia mo koloa na e o mai koe ki he mo ungafi o ke lawe ai pia mo KOVITI. Pe na e o mai hanga tonu pe ngahi toko nia whakate whito ke mo ungafi pe e ngata pe ai. Pe lawa o whai hawhinga tala noa mbea kau tau nā lava toi tokoni ke whainga tā whai funga koni ko tau tofanga katoa. Ke tokoni atu pe, whamalo apito pe he whehu iko tui koe tahane ngahi mea mahau inga ke tau whilongaki pe ki ai. Aia koe neongo koe pā mo ngawi mo e KOVITI una ke heke, koe ngā whatamak whawhanua ke heke, ka koe kakai tatau pe, pako tau pe kuesia tatau. I hene pe he, koe u tokoni koe na uraki mau mai, koe u tokoni na whakahangahanga ki whakakeake pe moe langa fo o koe hiri e pā mo ngāwhi. Koe KOVITI ia oku hangena e whakamahino pe ki mua, koe anga koe ai fotutu pachete pure anga, na e kehe pe KOVITI ia, o ke hano pa anga ngā ue, o mai ke aho ni. Ai koe ngahi whakakeake koe nika kou seat pe e pe umea tatau, hange koe u businessi, koe u tokoni koe whai ke ngahi businessi, neongo koe wesia koe pā mo ngāwhi. Kau te wesia pe mo ki nao toru he hange koe lockdown ko ni. Ok, business loss, businesses are not open. Aia e whai pe hono toko ni. Ka koe hange koe mea na whai ke tokanga. Ka pati tau mao ai mahino koe wesia pe me mo ngāwhi. Kono ai koe Whakabritania koe replacement cost. Kai ke whakafuafua ia ke he build back better. Ke aru koe ke he reworo ke te saiange. O ku whafufua ke ofi ki he wangeo miliona. Koe pa anga lahi en. Pea ku mahu inga apito ke kabineti, ke whakapoto-poto, hono whakotu utu urelei, ai konga koe tokon whawawawe, whakaake-ake, pea mo langa fo o. Ine pehe oku kamatani ke mahino mai ai whakamore, ka mafotu utu ene ngahi. Koe taimi whawawawe ai koe ukonga ni ko atu. Kai wawe beha taimi maa. Teza, patoki whoki.
Malo ko ki fehu pe ni apa ko famalo he ngahi tokon fa panga ko ni ki ngahi business ko ta he ngahi fehu ku oha ke mau pe ko le mai ngahi business lahi paka wai pe mo ki mau tol ko ni kere ai vakai ko ha tokon ni pure anga ki ngahi fangi business tau te fito ke fangi business ki pe he sa ngahi business ku naulele le pe na tol he tai mi KOVITI pe we pe ngai business ya we na ngai reserves ka ko mau tol ko ni ke feinga ke mana va pe to ha ki mai mo fo I lockdown ni ko ni fiu feinga ke ta na ki ha ki revenue o we o ko te utali ya mo lo to fa fitai ai ni ma fe ko na ko ni ma fe ko o mai ke ko ni ma fe ke ngai business ko na tsunami ya ko me fo ni ba ke lockdown ni fa sio ma ke okay io ai ko taha pe ya o imagino pe to koni ko ia immediate assistance o ai penga hi to koni ni ihi o ku ke firma o hapa anga ia ke tufa pe mai e lava pe ia ko ha mo nga hi se vese ko mo tolu ko tai hoko pe fa ngata pe ni ko mo tolu pe pure anga mau sio ki ai ke ma o mo se niti na lava ke whakakawat ki mau tol ko hai ngai se ves ko pure anga ku tukuang ke kakai fonua whakafo mai kono I mau ngahi re tio kai ke ko ki fehu pe nia he nai mahino pe foki ko tau ta we ua ko tuku mai na tau ma o ke tau toka te wai ki he KOVITI ko iho mo ngahi area pe ngahi fotu tu upalani nga o ko ni toka te ki KOVITI naya ha kau ngai ha tala no mo ngai pangke ki ngai time peheni nai pe fitu taki mai ta te fito ke kau tongo e fa comerciale we no ke ta pa kai ke na tolu pe kau pe mo mau tolu ko ni kau nga we mau ngai no he pangke ko foi lockdown we ke wa ko ni o ku mahino pe ai we sia ia he va hengai ko hoko atia ko ni ko ke ilo pe ma mi fe va he kita ki ka ga ngai no pe na kau ngai ale area ko ya I he ngai palani to ka teu hange ko le kona ki retirement e na tau fa amu pe ko ya mai ko pe ki time pen mahino tu ta KOVITI ku mau ngai palani ko ya pe ku na ia ha fo tu pe he ka ta Turo ke haat be motuan. Ai ko tali no pe io. Ai ko ngawe fo ke taimini ko ke si o hoko te ngawe fa ba be pe ko relief tokoni ko ke firma fa ba be. Ka ku fai ai ngawe ia ko ha me fai o se mai na ta ko ni. O ka wa me te ko ta patset ka mata me hola ko si ulai. Ai ko ngahi hange be ko fatata na ma sta no mato me ka pure ngahi panke komersiale. E hala ia ke hanga fa fonga e na to kana ma o ha ke issue ko ni. Ko mea koe na e mahino ki he potunga aue, o nau pehe te nau sio pe nau tau case by case. Ai ko se pange ia taha whatata pe ko pange whralaka e ko pange pureanga. O si ngaue nau tau ke ange mahina e tolu mahal, ai tolo i e tā no. Ka koe ongo pange koe na ke na whakahoko mai. Ka koutu koe mahino ko mau te nau, o nau hoko atu nau tau ria mo nau kau no. Koe mea peo mahino ki holo ange no he ahon, pak mau no ke kau businessi. Katata ka mau tokan ke faha sio ki ai he ko time ko tuko e pa anga ta ngau e aki o mo le panke pa te mo le ki he fonua ko e pure anga ko si fa ngau po nga tuko hau o na sio ko ha ai anga fonga hange ko ni ke faha no concessionaire pe ko no ki to atu ha konga tata pe ai businessi pe mo ka ngau e ka te ke fai tu tun pau ke ka mau sio ke ta nga hi ko ke to ko na tu ke fe Ai ko hanga ko plane nai kata ka fango pau ke firma ke ko le mai. E ko ngai ko ta fengi no e fe wi ka lava o fa to to. Ai a pale te me e ke hanga to ka o to lo a kata. Tu ke e ke mai le vai ka. Ko ia ko ki ko le tai le vai ke mea e minister ko ngape ko fok pe ko ni ko no ngawe aki ko to ni e tahate mo ala to kon me ke te mau tonga hi business na fanong no i ko o lisi ko ni o kakai o ata e na koloa me custom o gui pe le tio pe ua e lava nai ke ka fakaka watu mo mau ngahi le tio
he whanongo tak tape ka kai e nau whanongo ki ngā here te o ke. Ko ia ko lo tau ke kau ho re te o. Ka pau ka koe kau tama ko na whai tu aki. Mahara koe potungau ke te mau kore. Kore pe ia. Ke kau ho re te o. Koe poina o tokanga ke o haka ne nai. Ai mahu inga ke tau whakatoka ngai. Koe pure anga neongo hoko atu e nau wahe mai mea. Koe pure anga a tau tolu. Koe kaka inu nau whai ngawe mai whanua. Ke ua hange ku pehe ku koe whahai e taha. Koe mea nei tokanga mai te kāke tokanga kia. Kai ko ngone point ko kara ki tes. Ai bai no bito pe fe ma ko ke ai coverage e ke ka u le tio ko to pe ko nga to la he vai ka kai no whanongo ki ai. Ka po ko ta vilo fa si fo ke ni ko o se ne ho ta ha ta u le. Elin. Ke to pene pe ko kau tak nga we ka pure ngai pot nga we o ku na fai fare ka te na to. Ko ngai mea ko na fi ma ka lava nga ka business pa na u tokon. Ko fo nga te na tokon ne ki ngai business. Ro Tongatapu ni. Feu e tolu ka va ta be. Malo ek palemia ko e ki feu pe ke tale kita mo ui. Na pe fo ki ek minister mo ui na e a to ko wanoa ai ka nga ue ko ya pot nga ue pau ke now no fa ma isolate now tolu. Ko ha tunga ko wa ke tai mini. Ko hipe ko ngai whatongia ko nau hanga whakahoko. He mahino pe whake tu unga ko ki ai kau ngā ue pot ngai mo ui. Hange ko tau wakai atu, ko tau whanonga koe ni. Hoi ngai ta whaake hange koe lepi, hange koe tuke hang kau nesi, ko nau tolu, nau tu ulai ne mua. Ko ngā pe, he tu koe taimini. Ko toko whia nei o pau ke nau nofu mawahe. Ko hi ngā he ku nau mau ai. Ko hi ngā nau konteki mani ihi. O ku nau positive. Malo pito Catalina. Malo ko wenga foi feo ko ni ki he nya ka nga o na lo tonga nga o he time na o nga nga case positive. Pe o ko pe e nga mahenia ke ko pa leva ko e u leva na tol ko first contact Pe ko pe ke na o ki no ki mabahe. Mabahe na tolu ia o ki foi a ta fa. Ai ko me maheni pe ia pa ko si ilo pe na to ye tane ta hai ka contact ko ya na ko hinga he ku e lava pe ia ke a lo ka he ka nga o ko i mua ta pe fa ta ki e hinga he ku o ka wa pe ni quarantine ka no foi pe ai ku ko ke ha o to check ke pe ka ko me mo na ki lava ni nai o mau fei ngai ke ai fangi small bubbles ka nga o ke o fu nga o fa ka tokola ia foi feito he tai meta he lava be ke run out of staff ai ka pai to tokola he ange ka puke ka pa o fu nga o fa ka tokola ha ka nga o e po nga o ia foi feito eta ai ko mau me o fa he tai mini ko no fei ngai ke ai be ko hanga fangi timi ki timi to ko si he ke na nga ka pa ke fangi ku hu ma foi ke e ko to ke tai mini o ko si ai be mau to tu ni ko ka to e ka kai ko to pe o mai ki fa to te fale ma pa ke tesi COVID ke mahino ko ne hu ki lo fale ma ki ko ka nga o me test fa ka o spe fa fi test ki na to ke mahino ko na o ko ai pe ka pa fa nge pa mau expect pe ai pe tai me ki positive hata ka ko pa na tui mas na fa nge ku how mai ai to ta ma ki a puke ha staff ai ko ngahi me pe he o fai pe si o ki ai ke make sure o safe ka staff to stay safe ke ka kai ko una fo nga fa ma ki ai pa pe ke civic ka kai po mai si mai ka nga o he kai mo to pe ai ko fangi nga o pe o fai ma pe mo feinga ke fa si a chance e to kola he ka puke ai ko me ga na ke la ke ai o pa ke to me nga ma hen pe pa pe ke to ki na to Pesi. Ko ki fe ilo be. Hai o hange ko to pa fo ke o fere mai ko ni ko ha o me waf. Ka ko fe ilo ko mo hanga o nail down ko fe e foi. Anga fe ne mo fere mo anga fo nga he ko ma ko fe. Ko ha o me waf. Ko yo. Ko tau whakamahalo ka to ai a pesi e pa ku o si fai pesi o kia e timi ne mati ne fai pe review pe una o si o pe kia ai pe ko ngai mea ko to ko ia e o te ke fai ki mai na o reporti
ka ko elawa pe ko preach I he elia ko ni matu ke feitu fai ngata ai ni nga we ai ka kono fo papau he kai pe ke te taula ve to fo papau ka ku ai pe nga hi ela pe ke nga hi me pe fai pe nga we ki ai hoko atu pe sio ke nga hi possible leak possible ai ke nga hi report ko ai okay hoko atu pe no sio fi ko ke pe he ko ta osanga lia ko wa okay hoko atu pe no sio fe nga hi procedure sio review ko nga ke ka pa wa nga hi area wai e whakalele ko mea e tu ke hoko pe nga ko ia he ko nga he ko ka group matu ko group ko ka group high risk ta hi tonga ni ka ngai wa ai ko na tolu na me ka ngai mala ba puna Kijk, vooral als ik wil even daar hang dat ben ik op maar wat doen. Ook kan je voor kijk dat mail van nog maar jij. Ko ha ko me ka nga o me pailato me ko na CV ko to ki CV me har he ki ta ki mo pa na ha ko ha me ka ha ko I wa ko foi ma o sa mai na fi ha na CV na lo pa na to ka ko fe lo ba wi bu ki wa he fe he ha ha nge ko ha o me ko si he ni fo ki ko to ta me ni ko si he ni tonga ni KOVITI ai ko ton ke tau tokanga to ke ne tu tonga ni ka tok fai pe hono si ofi ka wa fon wai ka ko ka mu mana to ton ke tau focus da me ni ku I hen KOVITI ai ko ra ka si yo ai ko me ko first contact ko ya tu po ko cluster ke ko ni ai ko vai ni sop pili ko ka nan nga ko to ai wa ka ma ho nga da ni me ke tau contain kai fai pinga we si o pena ya fe bridge ka o te tau no fata ke bridge kai tuku ma fola ai ma ki ai to ane Luciane soane te Valo apita fai nga mari ko fonga ko ni I he FEKAU'AKI mo media hage ko ni o ke he ma be foki ai pure anga mo ne fonga ko ma tolu ko ni he le tio ko ene ke lea pe te kai ke mau e KOVITI pa ko mau pe pau ke sivia te toinga pe te ki longo e taimi ko ia ka ko kuhinga pe a ko ia ko KOVITI eni o ne to ka to e tau tokanga hange ko CEO pe te ke whainga maari ke mau tātu koe ke whamatala mai pe a ke whamata ko kuhinga o koe ke uloto ke hoko a mau I he minista mo ui pe mo koe ka koku uhinga koe ufa matala katoa koe ni ki he KOVITI koe mahino taha pe ho tuku mai hange koe ni koe ongo pe koe POLOKALAMA pe koe FEKAU'AKI he oku falala anga nge pe ho tala mai mea koe mea koe koe mau mea pe mau tolu ko atu koe pou ka koku hinga pe aku I he tawhaake media ke toi a tānge mua tawhaake koe foi taimi pēnia o ku mauai ki mautolu mahu inga apito ke ka kai whanua ka o ka pau e tautou interview koe I he ngahi tawhaake ke he koutui e toi toko si iange ai kau mo ua ko he vailasi what I know wange da press conference sai ko fe nga ko puke o te ko mea ke rei be a pau kwa mea mo a firma ke fa pau check mai be mo CEO e we be ngai fa matala ten la wa tu ngai fa matala pau ke tal ka ko nga ia pau sai it's the responsible thing to do pau kwa mea rather than reporting it ke te ki mai check ke the fit ke CEO pe ko pau ko fa ka mali minister e don be ke fa ba to ga nga ke Soani. Malo beto ni PALEMIA ma fanga mali fa osi ko takai fa osi en pa go ko la te ki time ma ko me motuan o go fa malo atu ka te ko PALEMIA ko ke fa hoko mai ko ia e a fita ula le fituna mo kabineti to ko nia panga te au ke ka ma onga uhila ko ki fa tangi ki he minister public enterprise o go Osia sanuari taki mau e moua
mo fe puere ni te mo lockdown ka mau hanga tu ke wiki e wa e tu fa mai mo ua vai o te na subsidy e pure anga ke to gonia mo vai he na we sia vai we sia mo uhila ko fika tolu pe go tau tai mari o me a hende minister ke to tai I he hiri ko e lucky lockdown pe lokai mo industry ko e to tai kai ke te lava to tai palu ia mo to tai ko to export pe na ia e to kone pure anga felave mo mauta no ho ma fangi vaka o to kone ke panke falagalaka hiri ko ni ai mo ngafi ne wesia mau ngahi vaka e wafu hiki katoa haagi o mau pe na alonge me savea me feitu una me to tai to kua e to tongi ai mau e pure anga ko to koni ka ki mau tolu mau waka pe ko ki korea ke fa papau yang e mua pe kakato e me ko ke tau pe waka e waf ka ke mau te lava mau tai lata he o ki tahi ko e fa o si pe ko minister pa ngana na e announce he retio o fai he nimo ai tufa e mo fangi koloa na mai ma fangi taramu me tai po fa malo atu takon palemia ne a wange ko ne afi fanguna le teo wala fit po nima ai CEO o e customu une override tu uniko ya fekau ke mau foki ka to ke wafu takta o mai ene talamu ka go nga ko mass catering ek palemia ko to to fa ai victima he fonwan ko kolet ke feitu una que te fai mua override tu unia CEO que tu fa mai pea ko mau kolo ku ia e hoa nga au e feitu una ko mau ofisa kolo mo mau kosilio foka kolo fe tu ku mai a havelu ku mau nga mari o ke ka tau ia ne afio ku ne plikatia ia te fa ata ia ya alwa tu plikatia mo ne ka tau fe tu ku ma havelu pea ko fa malo tu ngai to koni mo ia ke ki fa ka to pe fa si tale kita mo ui o ke ha palani ngā ue e feituna pe mo e potu ngā ue ka pau e toru wha koni a pungpongi o tāpolo o no walu te au ni maano e aho koe o ke ha palani ngā ue whatu pake ke ne lawa o ta ofi tau tolu me whanua ke coronavirus expand pe alahi pa koe ke tau lawa tau tolu te matu waki mahalo na koe press conference ek palemia koe matapā ni me halafa kawa ai feitu una ke ho kakai ho fonua kana tai o a press conference kai ke ilo kakai me ko ko fa malo atu ko ha o mai ta mo tai mila ke mau fehui e kono uhinga o mai me tua ke mau tore le o kakai pa mo mo le state te fokat ka te ko malo kai ka ki to konet be he me hono ua fa Moimoi ai uraki pe ku na kai ke override he pure customu kana e fai tala noa ki ngai POLOKALAMA na hoku he na uraki kamata tufa ai ku na e POLOKALAMA ba na tuai ka ko me ma hoinga na fai to kan ke pure anga ke vave pe na e riri le va fonga ko nga na pe heni ko e lahe nga hi hiki ko e uhingoa pe na e lahe nga hi kolo ke na ilo nga hi hingoa pa ka ke nga ta ai ku sai me nga we e wafu no hiki nga hi me ko mama fa ko tai mo na nawa o tai ki ngahi api na ki tu whakatu tāmaki a hono hiki hifo ngahi talamu koe me ngahi puho ki mamafa nge he koe uhi koe keha mea ngā au he wheitu koe ia. Pea na e si o lewa koe uhi koe ne vave, ke te vave nge peke whoki mai ki he wafu, ka koe whaunga koe o ku whai aki e te alo lavato mak mai te puha, o whai pe whaunga koe ni malu, pea mo e tau he waha a mga ngahi whaunga koe ia. Ai ko tokanga pe koe whaunga ngawe ben, ka koe tau mua na whai whai sio ke ai, ke whai wawe taha, ke a ua te ngahi koroa koe niki, ka kai uhana o tolu. Mala. Karaka pegi, ia. Kau ki lawe tau ke mea, ke kore koe koe ke vai. Na e unga whakono ai koe ki tokon ke uhila ke ne whakataha e pe mo tokon koe nai totong ke ahe vai. Koe ngā kai kau atu ai pe mo wawau mo e ua mo hapai mo ke lahiang. He ka ai totong he vai e kore mai u vai e u kolo. Kau ki tanaka pe ke mea kanya tatafu, ai misapanga, ko ane nai na o mawai ai ki email me tahe kau FAIONGOONGO me muri atau tolpe. Ko eke mai bebe ku faha hano ilo e launga. Ko nga ko whakaawa
pe amore to ko nga hi fa Moimoi ko ni tu fa na fai ko be ke me be ka ka fonua ko konga ko no sivi o talama ko no o faka o mai nga hi ta ko ni pa ke fakawa na mau e ke hanga ton be ke ka ta ma pe ko ba wa thalau nga ke more ko lau te ke na ma lau ka ko fa mahina pe ko ngo fu lau nga pe ko pure ko ni minister pa ngai tahi ko ia ku ne o fai ke lau nga ko nga ke nau sio he te nau ilo pe nau to lu ya ko uhi ngai hono te fa fo ki ko tu ni ke me fu na ki tu ai e nau fai me pa tu fa ko he ni mo tu ke pe pili mo vai ni e tu fa pe nau to lu he ni mo ko hi ko ki whakatamaki konu hoko kana wao ki lahe mafola COVID. Whai be he ni mo ia e tuwha ko o pili mo vai ni. Ko tui pete nau whakakawat mo konga soko ofi ke api konu koko e mea koe ni. Ka koku manat ka ke kakai ngofua pe ke mo launga ki a kele mete vahe. He te nau lau pena tolo ilo ai kulupu kona e alo tuwha i he taimi pe mo e kolo o whahako ke tuwha. Ka pau mo pe mo le a Kolomia. Ko ki me pe ta ke whakao tai pe au ia he whainga maare ko ni. Ko kau home isolation ko ai ko tutun ko health ke home isolation pau ke talango fo ke ange ko foto tu nga we pe ko tau whaka amu ia ke te nau to alcohol. Pe aku whakatonu atu ke ni mo no ave ki me laise ki kapaika ke nau mau me takoni me ke takoni mo whakaivia ki nau tolu. Ia ki foi taimi ko oange ko health na o mai ka ne po mau ki feto aki toe mau ngawe ka ko mahal ko fiafi e whakama o ka to ke whakakato ai o me pe fai pe tu ni health ka ke hoko ia ko me ke whakatuai ai tu ni health e ke whakako pe na tu ni ka ke whinga pe ni mo ke whakatonu atu ke kakai ko ana lawa ki toko ni atu ki taimi ko tu ni health ke na home isolate tokon be kana tol ke na of malo yo hange bo na me ke ton PALEMIA ai pau ke observe ai ko alang ko me le pau ke mo ki wang da na no me o hu ko ki loto pau ke mas pau ke alang mo ka ti bi su ua pa ke to ke afu alu ko ki loto piki ko o tala mo e ko finga ben ke va e pau te tau no fu tau tolia e o ko fiu kumi holo ko to ta ko me te tau sio tau tolia ke mahina e ua pa to ko se tu fa ko fa ta tau ke rate ani po pa ko tang talamu e ono noa na tu fa ni po pa ke ilo pe ko lahi ko utalam na mai minusila pa ke se o le vai ke lahi aho e fi ma uia i ko nga ka to ya ke mo fe nga ni ha fonga o ku vave ka ke tau hipe ai distancing tau pe mas mo nga fa no hino ko ai pot mai mo ui la ya ka ki fa ka vi tana ka te pe ko klupe ta hau me he toko ni mga full avalisi ai fa ngo full tupu no full tupu ka me avalis pe ni mga full ko o ko ai fa hinga o ke ilo he ofisa kolo ko ngai kolo ai toko ta ko ya ka fu atu asila mai ke kolo ko ya e fa foki mai ngai uta ya ko ya ke announce le va le tio to go mai be fa ngo ya mo na ID mo me o pick me waf malo ko la pe ke tokon PALEMIA ke aho ko flava ko kakai lo pe lockdown au fa ko pe aho ko ni a tu site pe a falaite ai kakai ko na ko mai ko na uta me he me tokon o ku hange ko fia fini o ku osfetu tak na tole he ka polis fa ko mo ka polisi mo ka sotia ke whakaata whahinga ko kau he ngai klub ko no i mai le tio ke whakaata he ki time pe ni ka hanga ko mea ko e PALEMIA ni nai ko na wa ko ki he e ai pe tu ni ai ke mahi no pe he ka ke na o ke tau hi pe ai tu ne health malo ke o de o se ne de ai vas me malo ves Megan ke Hu'akavameiliku ko na hau ke sabe mai ring of fire pena pe ya mai ki Tonga ni ko foi pe ko se mai ki Tonga ni pe te ya mai ma o ke vaga ma o si foki ma o se o ki America kana ha ne report ke do e o se mai be ne ga report ke ta fa ko ni geology mo me ai uta mo me na ne mau ai ku lo to fa be se o ke ai ta fa ko ya
Kei mo hebe. Kei mo hebe. O si maa mai benga lai atai o hunga toi ko o hunga me oskon ni. Na vai begi li poti mai kau whamatala ki he committee emergency pena asi pe ai ki foi atai ki he u mo fui ke kon he u ke u fa Moimoi hang pe u al pe ke ki si ai mo fui ke me feitu ko ya ngari mo he mau pe malo Malo lah ya tu lava tau press conference ya ko ki whamatala pe ta whika kon mo tau waka kon ko o whingai ko tau kei polo ai hanga ko lau ka ni afi ai la ya pito ai mau e ko na to se fa mau pe moto e ko nga kilomita e ta po ni o pa na fai le vai no mau ai ko nga ai mui me ko me fisi pa na li le va ko hinga pe ko la mau ko ne ke polo ai pe ko o se a hongo fulu no ngahi ke a ho wanoa ai ko a fo ya ko ke to ki lava o le ai ke polo he tai nimi ko a wanoa o February. Whatatau ki he nau mea koni, kuna o si mao koni he nau mai koni o si o tonu koni ke kei polo. Wai whamaro lahi atu tui a fitu pia mo o iki mista mo. Mou tolu kotoa ka FAIONGOONGO mo lava mai he whiawhini, whatawange peko ngahi whamatala o atu, tokoni atu e whao mo whatongia. Ko hange pe ko fa tu ma fa malo ma pe ngai fa matal ma ngai fehu mo mai lava pe to gon di fa ho ko ma ngai fa tongia ya uta fa feta ma wai pe tau le to EIKI ke ya time ke ta fa tongia ma fo noa ko ki me pe tana ngalo ke fa ko tani nai ko skamata ya ko me api ne kamata le ani nai pa ko me na ki fa va ve nei ta ofi ya ko me api ka fa da press conference ai ma hino ko nga pe tai me ni ko api ta wai ki de tio ta ko te switch pe ko ke press conference Paula va ka ke fa no ka le ka ya ke ha ko me api ai na ya le va ai ko le ke ta ofi ya ko me api ya fo ho wa ta ka fa ya press conference ko ni ai ma hino le va ni o ku na ki misi be ki ko ngasisi o pa na to fok ya ki ha ko me api ai ule le van ya ko me api i kamata ko na nai hoko to ai pe o kai pe ai nga we ki nga i tesri hange ko fa ya ko ti mo o fetu ko ya na lava pe o access internet mo finga pe pa hange mo telecomu ke lava fa access students pe ka fa na wa ko ai now material me neti whatau pe ke tula hoko pe lava o mau tai totongi ai ngai whamatala ko ni mo ngai publications me neti e whinga aki ko ni ko hinga pe ke hoko pe na wako i taimi ko ni o tau lockdown ni ai ko whamalo pe pa mo ki ongongat pe whika mo ngai tafa keke kawai ko ni ako o whatau pe te tau to e whilok le pe mahal pe ko pompong ka ngai whamatal ma ke e to o mai ko tu te tau to e whilok le mai pe no whapota noa ki ngai whamatal ko ya o ko le pe ni ki mi sa fo noa ke ne me mai mo whao se le tau whata ta mono atu ai pai bia ke ngai la ko e prenga maulo tu atu pe ki to whatongia pe ton pe kamaro ke hoiki ka sen ka mai kau FAIONGOONGO o me mai te fini ma ngongo ta fonua o tu sa unia e loto ta kakai ta fie mari ko ta mo ta lau ni ki to ta tesa ko ma upe tesa ko ne ma upe ai office ko tu nga we e o atu le ba ki nga we o le tio e tio ta to lu pe ko ke le si ke sa ta we ko si Christ o fa tua ma fe la mari mani ni ke ia te ki mautolu o tō peia, whai pia tai ngata. Amen. Peko e kakato ia o e POLOKALAMA na e tuku mai ngahi o ngongo wha o me he pole anga. E na e tuku atia me EIKI PALEMIA, Hu'akavameiliku, pe whoki e tokoni PALEMIA, po a stay, me ahen whoki pe mo e EIKI Minister ko ia o e potunga o e whanua, ma koloa whanatula. Ik no per tu afitu ik minister ko ia e potnga ki muri ma tak mamata fe ki tau to kamanu le ni pe mo ik minister potnga o e tautai
Semis whahau, ik minister koia o i pot ngau e paangata taf moiaki, ka mai ik minister koia e pot ngau e ki ngai ngau e whalat whanua pe koi mia, sengsta saulala, ka e uma afok. Ok, sias, ka e uma afok ki a e tare kita pot ngau e mo ui, tau ta siare a kau ola, pia mo e kau CEO ko e sekretar pule ma sekretar ki e kabineti et ka koka ko e atensionare linda flau moi tui pia o ko fai ai fefia ko hiu ko lava tari ngā hi fehui whangatangata pe taimi kei toi lahi pe ngai fehui ia kai toi ai pe ai whataanga i he kaha o pia i he taim te tau pe ko mea mau i ngā pe ka tau whahi ehi mai tau toi toka ngange ko hi kalawa ki tau ta ofi ai mawhola ko ia ai Omicron o ka pau ko Omicron ai pe mai tau whatawange pe neongo ai au ki he whika koia ko tau au ki ai i he ahoni tolu wha, tolu ai a ko tolu ngafuru maa wha ka koe tō taha ko sai tolu tau hokat pe tau lotu Tonga ko hi ko e o tua pe tene tonia tau tolu ko to whafunga i at pe ak mautona whai whatongia heni ari pate kisina pita takafua pe kia Luciane Luani ko Katarina Tohi tua o whātu